Tanat Education Cell jong HYC Sengkmi mentara sni palai ke art pausau tarik nailar arja art paulai kalalet bantur kensan syaka office rekam vice chancellor jong kanehu ban persya halor ke jing sangat menti yakimat jing dawa ka seng ban khot da ka jing yalang shwa ban shim kanu kanu garai hak bede be jing pentri kam ya ke National Education Policy 2020 kidkhot ka seng kilara alang ringkat ki plakat bat perta penrem ni ke jing le meng vice chancellor da ka ba kenok ba uya le kai bat kalawe ki samla puli uba enlang sawian education secretary kaseng habe kran berkinong thok khobor ulong ba kaseng kam persya ban pentri kam ya ke NEP lada yat da kalenti ka badai Henry nakadaw ka jingbom sangap vice chancellor kala penlong pat dia kaseng ban wan sendon hak office ban penpaw ya ke jing persya We condemn VC. We condemn VC. VC down down. VC down down. VC down down. VC down down. VC. We condemn VC. We condemn VC. We condemn VC. Immediate solution to the current enforce. We want immediate solution to the current enforce. We want immediate solution. We demand to call for agriculture. We demand to call for agriculture. Stop illegitimate imposition of NDP. Stop illegitimate imposition of NDP. Stop illegitimate imposition of NDP. Dari hanung taman yang ipat pada film DC, kemudian yang kata konsen dan hot kaki meeting, kini ke pelong kini ke jendek kini ke aktif jom DC kalau pun saja buat penjenjar pemban lagi semula pulih mereka babun kubang itu pun kadang ke jembe musuh jemut ke MCTA buat ke lihu buat kini ke jembe musuh jemut ke pelong pat di semula pulih entah ke por kalian lah John Shibra ganti berki babun lagi semula pulih ke first semester kita hapan dua kelas semarba dan kalian juga MCTA kimshimla menjur ke piamut kemaya kuat ni diskus yang ni kata ni wan ni ban protes kata kasong ban protes marba ni man ada diskus last time kaya room tam neng ipat room visi umdan ka konservi ban kan kene ka pelong ka pinbitar kaseng pinbitar ki sama play badai hanor ni ganogam bang ni ban sibin simpat kene ka steps perwan protes wan ni taksi bin pelong ya kene ka protes hakamat kene ka office jung vice chancellor jung kanihu kolong halor kawai kadaw kata kadaw kolong ba halor ka jing bung sim lakhot jung VC ya kata ka emergency meeting juga academic council bat kumjuro ya kata ka jing bum tre jung u lakhot ya ka meeting jung baro ka sti unda namar ba nakalyang jung ka HWC ki kindiat tayo ki bangdap nilayo panya kendo bat VC alor kani ka jing pintrikam ya kani ka NEP bat katkom ka jing ekran na jung kasang bat VC nakalyang jung VC una kular kamat juni kinungilam ba uni sabhat ya kata ka emergency meeting jung ka academic council aswaban shim ya ka rai bar punya shikmat ya ka jung pintrikam ya ka NEP kadu uni academic ya 2023 rai ka bosnusi kalong ba mentala shibra ganti ngili bakal dan ka stand off hapadang ka university bat ki MCTA ki break ki kanhon jung ki college teacher hakaba ngili ba unta sistem geti ki kena semula pulih dari ki semula pulih ki ba deh ka first semester ki lahapan mat berkendu jingye shikadaya namar ba dan namar ka ni ka jingbu sutu jingmat hapadang VC bat ki noinkai hapok ksatri jung ka MCTA bat kade ka jing sumeng jung VC ban num ekran ani banum khat ekran ya ki MCTA ka jingdu ka bakraw bat ka jingya ka bakrawi ka dai ki samla pulih bat nakalya kaseng ka jingwan ka jungi hang ni kamdai ban ong bang ni ban persya ban pintir kam ya kata ka NEP nakalya kaseng ni pudyang sobaya ya kata ka jing pintir kam ya NEP namar ni tip ka dan ka jung tay shibon ya ki samla pulih bagi kena pulih jong ka jela handrai nakalya kaseng ni kwa tang ka ka message ko bakalya kolong ba lada pintir kam ya NEP ka dai ban long dakalenti umdai ban ra ban pintir kam ya ka NEP ka balong pat lani ka jingtim lani kan nongpat kata ka kan warapat kata ka jingya ka bakraw ya samla puli jong ka jela ya kumta ning ba ka kertas ka bamta kasi sa isin ki tujur bang UBC bon un sobha ban khat no mardo ya kata ka emergency meeting jong ka academic council bat kumjuro ban khat ya boro ki sti hunda krang ban solve no ya ka
isu kaba don mata bat kramba kadumbu ekonomi ke jingya hakabede bat kapuli ke puti jong samla puli jong jela ba nakaliang jong VC ulong ba udan ka jingmu nakaliang university ban pinterkam ya kata NEP ha ka hybrid mode kabamot ba ya menta usnam pinterkam suatang hakikat tu kan ni ki college berna po kanong ba sulok but kani ka jingmu jong VC ban pinterkam ning ba ka hybrid mode lade krem da pinterkam salon sat kan belong pat ka junduk nang ka bakraw ya ki we pat ki college ki bomna ban pintir kami ka NEP menendru nilai iba aka kopola da ng bakla de sulong times ili iba kawen na ki jaga puli ka St. Anthony's College kala mi shahmat ang pagpaw ya ka jingya ka bede ban pintir kami ka NEP wala kadai maka ban ko ban pintir kam bat ka jing bat jimenjur lingbaw o principal berbitir kami kini ke NEP hindai ni iba menin wat ka St. Anthony's College ke bola menjoro berbitir kami ke NEP ka mentak la pinpal ke jingnya ke bukan bar bakam dan ke resources berbitir kam ya kan ke NEP but kani ka jing persang bat jong UVC berbitir kam lingbaw ka hybrid mode kan lang pun bantang kun ka jing temu ban pinya lek kai bat ka career jong ki kena pulih bat nakal yang keseng di mahamjur ba UVC ba mude penyelekai ke kerja jungki samla puli bat lada ki samla puli lada ke kerja jungki samla puli ke job ka blame hi but responsibility kandai UVC mi kumbangi ke jumut ke jungi mta kasni dengan pertasni kalong tam dengan pini ya kata ka action ba halor kani ka jimle menti jong VC but halor ka jing bumburam jong VC ya boro ya khamtam ka academic council ka mereka body ban shim kinu kira jo university so banyak khmat kinu ki policy ndai kene ka jingle menti ba ka jing sumeng jong VC kelapin bitar utang ni de ka pin bitar khamtam ni sama pule ba kumjur ki kun jong ni kai mar kene ka jing bumburam ko jong ka pin ibo mau usmo kra ba usmo ba detang u budan ni ka buat pinyat ya ki puli ikam jong ka puli puti ling ba kene university hapo ka jila